Angibingelele ngiphinde futhi nginamukele la kuNqambothi Media TV 18. Ngani zakwethu ngicela uma ukuthi uyavelela ikhasi, cela benze kufanele ucofa subscribe, like phinde futhi udlulise ukuphawula. Iphumela obala insizwa yaziwa ngoMax Makhanya ey'nkundleni zokuxhumana yabhekana ngqo nalaba abalwa negama likaKhuzani okanye laba abakhuluma amanga ngegama likaKhuzani. Kanti-ke le nsizwa ibe isibamenishini ngamagama laba abaqamba amanga ngegama likaKhuzani, yabalungisa yabafaka endleleni ibatshela ezikabhoqo. Kodwa-ke ngaloku kukhuluma kakhulu, ake izwe nansi inkulumo yakhe ngesikhathi ikhuluma ibhekana ngqo nabalwa negama likaKhuzani, iNdlamlenze uMfoka. Sengomakhanya angeke siyithuke inhlamba kule video. Sifisa nje ukuyenza le video ukuthi ibe as clean as possible ngendlela eyisimanga. Kodwa ke ake ngibuze la. Lemsulo nina ehosiqiniseko mvelase o Ultramel ebolile izo lezi ingquza lezi ezomdu omtshalo wasedumbe yini lomgodo lomfana ngathi iPitbull lo ommeli. Uma ngabe ngempela uKhuzani uyehluleka njengoba nisho, uKhuzani uyisahluleki, lifunani igama lakhe pho emlomeni wenu? Yini leni ikhuluma ngomuntu ohlulekayo? Uma ngabe uKhuzani usephuphile, uKhuzani uselivukane, niyambalela abaculi abamhlulayo ngayo yonke into enishoyo. Nithini pho ngoKhuzani? Nifunane egameni lakhe, nifunane egameni lomuntu ophuphile, ngoba phela umuntu ophuphi kanti yini ukuphupha? Ngoba phela singomakhanya sazi ukuthi umuntu ophuphile akukhulunywa njengaye ngoba uphuphile. Sizothini ngomuntu ophuphile? Yazi umuntu ophuphile awuboni ngisho ukuhluleka kwakhe ngoba uphuphile. Yonke into ayiyo awusayiboni wena ngoba uphuphile. Awazi nokuthi impilo yakhe ihamba kanjani. Awazi nokuthi umculo wakhe udayise kanjani, kangakanani, udayisela bani, ngoba phela bekudayisa umuntu ophuphile, umuntu onganako umuntu ongasahlomuli lutho. Ufunani wena kumuntu ophuphile emsunu kanyoko? Ufunani kumuntu ophuphile? Uyabona? Wonke lamasimbi eniloni wahlafuna lana ngegama likaKhuzani, ngapha nithi uphuphile, ngapha nibhizi nihlafuna uthuvi ngegama lakhe. Uphuphe kanjani umuntu okuyena onenza nikhulume nize nigxiza amathe nsuku zonke ngegama lakhe? Uphuphe kanjani lo muntu loyo? Nihlulwa ngisho ukuphusha ingoma noma imisebenzi yamaqhawe, nihlulwa ngisho ukusebenzela impilo zenu ngoba nilibala igama likaKhuzani enithi uphuphile. uKhuzani lo enithi uphuphile nilibala igama lakhe. Wazi waphupha ka? Ngiyafisa ukuphupha njengoKhuzani, uyazi. Ngiphuphe nje ngalendlela ukuthi kuhlezi kukhulunywa ngami every day. Uyabona? Uthole nje ukuthi indlela engiphuphe ngayo nje ile ndlela kaKhuzani nje, ukuthi njalo akuhlezi kukhulunywa ngegama. Cha, uphuphe kamnandi Ndlamlenze. Phuphe kamnandi Khuzani. Ngiyafisa mfowethu nami ke ngiphuphe njengawe nje. Uyabona? Thola ukuthi yonke into engiyenzayo kuvele kukhulunywe ngayo, kuthiwe ifake, kuthiwe ngiyithengile, kuthiwe ngiyikokotele, ama views ngiwathengile, amagolide ngiwathengile ngizenzele, ama platinum. Ngiyafisa nje Ndlamlenze ukuphupha njengawe. Uthola ukuthi khona abantu nje abangenayo icontent bengakhulumanga ngami. Kuthiwa nje ngiphuphile. Cha, uphuphe kamnandi qawo. Uphuphe kamnandi Khuzani. Yeni na ingquza zezinja. Anihlukane neNdlamlenze ninamsono. Wena siqiniseko mvelase nensile ebusweni namazinyana olwelwe nolimo olunenkwali.
kahle kahle wena ngagcina usebenze eShekhasi laphana uphusha inqola zase Shekhasi laphana kwabuye kwenzakalani msunwenja ngoba ngagcina uphusha inqola zakwaShekhasi laphana wena sihlama uwasha inqola zakwaShekhasi laphana uwasho basikithi kwabuye kwenzakalani ngempilo yakho wena nifunani kukhuzani enithi nina msunu uphuphile magolo uyabona yimi lo khuluma lamazwi yimi lo khuluma lamazwi yazi ngiye nga-attend omunye live waloqhotho lona nansi ingcili le eyibiza nge-ultramel efana nama-spams ingcili le ekuthiwa ultramel nansi ultramel lebolile ngiye ngangena ku live wayo ke leyanja leya ngafike lapha ngathi awuthi nje ke ngiyopretenda lemsunu le ngayipretenda amagolo lawa ngawapretenda bengasajabula izinja lezi imkhanqala lemsunu yonina ama spams lawa abegcwele lapha kuloya live ikhove ezimqhiliba ingasajabula immenso laphana ngiyipretenda laphana ngigenda njengebhola ngigenda njengetennis ngibagenda laphana ngibashaya ngo-250 bengasajabulile bethi hawu hey uMax ungakuthini hey wena Max uyiqhawe abanye bethi Max usufana nobaba kimi abanye bethi Max usufana nogodi kimi ngithi hey awubuke lamagolo la hey singoma khanya siyayidlala igame ka-TikTok ngishaya ngo-250 izinja zithi hey wena Max kumele uvele ube yisilo Max hey bafana hey hayi bafana hey hayi ngiyinkosi ka-TikTok hey ngiyayidlala igame ka-TikTok singasajabula imsunu le ngiyipretend uyabona hayi ngoba ukhuzani ngempela kuukuthi khona izinto ezikhulunywa isiqiniseko esibona ukuthi asikwazi ukuyidefenda cha ukuthi nje iyacika isicefe amasimbi isidina nje umfana ohleze ehlalela igama lomunye umfana ku TikTok bengithi nje anginitshele nina ama spams niyezwa mento